Play Pibaro Shakatup Khubor Jungi Don Bosco Media Network. Gimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Jungo Lanot Umintri Rangba Dakaling. Kin Mauburam Kisamla TMC Yo Reverend Thomas Jones. Kintu Kanyaw Trap Integrated Territorial Organization Banyai Dawa Pendrung Ktin Kasi Haka 8 Schedule Kariti Sinshar. Bat Tep Don Buram Kaparish Latlingkot Ye Iparat Som Mukim. Bat Mintangin Pa Shiki Khubor Bakam Banya. Shillong Khubor ke South Garo Hills District Hiar Umintri Rangba Ka Jylla Ban Pet Bat Shem Dalaki Jongki Khamat Ye Kajing Sha Penjulor Ha Kajing Shlei Bat Kajing Tua Kando. Hakani Kasngi Umintri Rangba Ula Samru Ye Kajing Erap Da Kasong Pisa Shillong Ying Kibla Do Ye Kiba 8 Baton Ya Kajing Tua Kando Bat Shlei Umintri Rangba Ulalit Keleng ki Jaka da Kaling Hagishnong ki Badon Shilenter Kawa Aba Simsang Rengkat ki He Sorkar ki Pulit Bat ki Nong Sinshar Shnong Kani Kathan. We are also organizing airdrop through Air Force for the essential commodities so that people at least get the basic essential commodities in this location also. Whole mountain is caved in. You can see down, the whole road has also fallen down. Kidukot Kasing Samla ka Trinamool Congress Menta Kasngi Kilara Ke Kin Mau Buram Yokpa ki Alphabet Kasi u Reverend Thomas Jones da ka ba Kipin Kin Mau ye ki mati bane Junom ha ka jing mat pang jong u ye ki rai e rai dam ban bo ya ka ha ka ktin tho ktin puli ka ba minta ka lakiu shiki kinjang bahajrong ha ka puli puthi. Kinongelam Kasing Samla TMC kibalakin mau tempang yo ni uriu kraw kilong usamla payabas kem Kharkongor damiyo lamare bat usamla ban charai lang pingrop kibalapin pau ye kamin sim sngongo bat min sim bamla siu kiliang shu ye kimati jong ni ukpa ka tho kapuli hakaktin khasi. Ya kajing yalang kin mau buram yo Reverend Thomas Jones lapelong menta kasngi haying meni balang Presbyterian Khandai la. And today we stand here proud to be a political party which is new in the state, which will set our foundation on these foundations which these great people have set these foundations upon. His contributions are the foundations which we the students can set our foot upon for a brighter Meghalaya and a better Meghalaya. Thank you. Kanyaw Trap Integrated Territorial Organization East Giant Hills kalakin mau buram ya ka shispa prapuways nem kajingwan yuk kajat jong Reverend Thomas Jones kum missionary Shakilum Sora ban penpriang ya ka Khubor babha jong ka gospel. Penban uni missionary ula kelalong penban ukpa ki alphabet kasi ubala kenting ya ka tho katar kapuli kaputhi bat kaburam ka akor syaki kinjang ki bahajrong tam ban ya rengkat kerdan bat ki wei pat ki jat ben riu ki baladon laki dak tho dak pule labun bun hajar snem. Kinongelam kini keseng kile kentu ye ki bor sorkar ki kraw perkhat ki start kon bat kinong hikai bapau nam ka jat ben riu ban yai dawa na ki bor sorkar India ban penrung bat ithok mat ya ka ktin khasi ha ka 8 schedule jong kariti senchar jong kari ham bang but ye kren ki ba kum ga dili kamut ba kani penchai kapau sai ba kin burom ya ka kasi kamut Thomas de Mina kena jong kesini penerjor ya kejing le jong gini di bor di bahlot amar ba baru ngitip ba kejingwan jong Thomas John amnya ko Ka Jylla jong ni we na kejing ku yang ni namar ba kejingwan jong kala punyo ya yang ni ya keten le jong ma ngila yang jong kesini penerjor ya gini kejing le dan bor jong gini di penyai ya gini di bang kumba ngila Ipasyan nado kipor sa korban pendung ya kami ka tin kasih jongi haka H2 kaya ngila ba kini por la dep ka bun bala lut kini ka sumo pendung ya kami tin haka H2 kaya
Raki International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lani kesngi banyele persya ya kejingdi drugs hashitulup keberthai nakaliang ke office jangka district social welfare officer Ribhoi district kalapelong ya ke program minta kesngi ke arpo arterik haying dorbar hall yau maulong nongpo ban ai jing hikai bat ban pin sngo tho patba halor ke jing shirkai u drugs ban pinjot ya ke jing embryo Hakani ke program layo ikjingkren bat ban pensyai patba na ikong E Karshandi District Social Welfare Officer Ribhoi District halor kamat Meghalaya Drug Prevention Policy arjar akuar. Layo aru kejing pensyai na kaliang ketanat pulen halor kamat Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act kakndai spa prapusan da Deputy Superintendent of Police Crime Branch ubak B dengan. Hakatai kesngi lasami ki khusnam shaki khna school ki bajab hakajing yakop drodor balapelong daka DSWO. Hoi, boleh mai ni kebian kami dapat lihat belah. Boleh mai ni boleh duna, lihat belah. Boleh lihat tu se extra sendiri pak. Kung kini kong lese kong madam ni boni di dropsi kilam sih tu. Kistang ni kistang society. Let's say bunba. Let's say addressing on bagade cancer for society. Upah manusia, you know. Let's say if you is suspect unu. Siapa bah? Let's say don't kira orang bah. Tertib lagi. Tertib bah unu nak. Kabalang Catholic Parish Latlingkot ringkat bagi pat riunget kikur kikha bat kinong shnong ke elaka kele shimmenta bat saki ye kejingle niam be ishongkun ha kabalet on tep ye iparat som mukim ikpa jong reverend padar marvelous khar akor jong kaseng reunion Holy Cross ibalakenjo prabu pras nem karta ya kamas bakhot na kabenta kaminsim balaklat no laknya penbenta da ukun jong uihi ubalay thuk khana milung minsim ya kajing embelului bat bashida jong ukpa ibala penchulori la ukun bandrung syakakam lingdo soble ban IT ledi nakabenta kabalang hakani kamas bakhod la shimbenta da prangut kilingdo soble bandwai nakabenta kajing jathat kaminsim jong iparat sommukem kirang ba nakani ka parish kilakren snautana chapang kajing em shisur shidor jong ini iparat Latep ya kemet jeng ini parat haulum kentang kabalang Katolik halat lingkot hapedeng kesngi bapernai. Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakapukut tak hadu pengdesem biang kuble shipon.